Siyabingelela mlaleli kuphina kuphi la kufinyelela khona liphimbo lesive ekhaya eSwatini. Etinge mashungela amabili kuyo-ke inyanga yeNkhwekhweti 20 Meyi ku-2026 kwangwane-ke umsakato ngicela hlala nawe-ke mlaleli kude kushaya khona le nkinga lekhona. Umsakato wangwane utibophelele kukulethela tinhlelo netindzaba letiliciniso, letingakhetsi naletingahlambala timuntfu, tingabhebheteli budlongudlongo naletingakhutsati konakala kwesimilo semuntfu ngekulandzela imigomo yetekusakata ema-Broadcasting Guidelines emnyaka wa 2022. Uma ngabe unetinsolo noma bufakazi bekutsi umsakato awuhambisani nale migomo, ungafaka sikhalo sakho ngekushayela inombolo lethi 2406 noma ngeliposi lembane i-email ku-info@ebis.co.sz. Uma ngabe ungenetiseki ngendlela sikhalo sakho lesisentetwe ngayo, ungasendlulisela kumlawuli wetekuchumana i-Eswatini Communications Commission enombolweni lethi 2406 noma ngeliposi lembane i-email ku-info@scom.org.sz. EBIS, liphimbo lesive eSwatini. Sina tinkonyane ngithabo amazibu kwasawubona mazibu. Yebo kakhulu medeni wami. Yebo kakhulu ntombetanele sikwati kanjalo thina sisakhula. Manichamuka phi Thabo mazibu? Ngasesteki mina endamaphila. Yes. Yebo. Ngitalwa ngibabe Dumana Mangonyane. Yes. Mani wena uvolo bova ujava from school. Yeah, mina bengijayiva esikolweni then 2015 ngadiscover talent lihlabela then ngase ngiyaqala ngiyabhala tingoma but bese ngasahlala esiteki bese ngihlala kaManzini. Okay. Yebo. Manje la sikole ngobona njani Fridays ngiyabite groove. Wende kanisikolweni wena njani futhi? Okay, esikolweni bekubanga ama-competition. Okay. Bekubanga ama-competition every Saturday. Vele bese yakujayiva. Yeah. So bathini ekhaya nothi uyahlabela wena uhlabela nje WhatsApp yo hayi ukuthi ngiyabona babo ethi ngathi hayi ukuthi ayikapi but ikonze ngoba wena uhlala mayoyo WhatsApp bathini ekhaya. No, okay. Angathi lokuthi bathini but lengakusho ukuthi bayajabula ukungibona ngindalo umculo ngoba akusiko kwecala kimi shothi ngithathe inyawo labantu. Although mina ngindala amanye ama-genres babe uspecialize kumbhacanga. Yeah, but nami ngiyawenda umbhacanga because nginayo nje ingoma naye. Yeah. Manje ke kubhale ubhalele kwenike nithola ubhale ingoma so ukuthakathela ukukwatile kwendeka Yendeka nje wena ungicocela story. Yeah, then mina bese ngiyasitranslate le story vocal wise. Yes, then bese lapho kuyendeka ngicabange kuyendeka ngiphuphe. Yeah, but ngibased nje kuma true stories. Okay. Yes. Kuyendeka imagine. Yes. Sifela kuphi sekasibani ngoma yakho sikhanza phi? Okay, ingoma tami tikhona ka Spotify, YouTube Music, onke nje ama digital platforms.
Nihlebela kuphi maphefuma kuphi imicimbi la ngathi mikhulu wena? Okay. Mhla ka-2 May bengila bengiseswatini, I mean bengila Swatini estage bekune show yakhe babe. Okay. So ngikile nga-performa ku Ubuntu Festival Okay. Phola eMpolonjeni. Yes, lapha nalapha. Okay. eSouth Africa because ngihlalela khona most of the Okay. time. Performile kubonile spray, game, yeah, ngiperformile lapha. It's in reception Maswati. Bakumukela kanjani Maswati? Akuve makuve. Okay, angive Maswati because kube nangicala kunto music ngacala ngesingisi ngabona lokho ukuthi lana ngikhashane manje. Yeah, ngase ngithi angifocus la kulesiswati batongiva labantu ukuthi ngikhuluma ngani. Yes. I know ayangive Maswati ngiyabonga Maswati angilandzela. Yeah. Sikufuna kanjani nasifuna ukuqhumana nawe mhlambe ku social media? Okay, ngingithibo Silingonyane ka Facebook, Instagram. Yeah, kunenombolo yami likhona ka WhatsApp, but le nombolo le ayisiyo yebunanzi business. Ayisho futhi. It's 76320346. 76320346. Then now ngifuna ka Facebook bambi inqumbi ke bavele babhale T-Boss. It's just TBOAS Lingonyane. Shothi legama. Okay, comes from Thaba. Okay. Yeah, it's T-Boss Lingonyane. Yes. Kukhona uhlala ama-challenges ubona wena usocela eklabeni ama-challenges. Maningi. Athi Okay, cala nje bantu basenzaweni bebangithathela phansi. I-challenge lenkulu leyo, but just because ngine-passion ngaqhubeka till namuhla ngisemsakatweni and nabo bayabona ukuthi short lento serious kahle. Yeah, that's the biggest challenge. Yeah. Uma ngathi khathi umuntu omusha longanga lo munye ufuna uhlabela unakubheka ucaci kahle ukuthi wendani kahle. Ngasho ukuthi akabe unique. Angafudi lo munye, angafuni kufana nazibani. Abe nguye atokhona kuhlonipheka alandzeleleke. I-legacy yakhe will stay there. Sibangoma lehle iphuma nyalo ukuthi ikhuluma ngani kahle. Okay, it's a discovery song. It's a discovery song. Lana ngabuka timo lengibhekana nazo empilweni. Ngiyazama la angikhoni, ngiyazama la angikhoni. So ngase ngathi accommodate wonke umuntu lotrayako empilweni ukuthi naye abe nelisemba ukuthi one of the good day utophumelela. Utoba. Sibe futhi. Khona lenkinga lekhona ngathi ngiyazama ngiphumeleli la khona lenkinga lekhona khona lenkinga lekhona khona lenkinga lekhona kula sako my khona lenkinga lekhona 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 khona lenkinga lekhona. Ngifise lokuningi manje. Okay, kwecala ngifise ukuthi eSwatini bangidiscover nami. Internationally bangidiscover since sengihlalela eSouth Africa. Yes. Ngifise collaborate with other artists. Bobantu bafisa ukuhlabana nabo. Yabona nangashaya ingoma na Quest ngajabula kakhulu. Yeah. Labanye ke noma bangeda ke. Nani nokebekile. Yeah, labanye noma bangeda but nje okay, iphupho lami kahle kahle selifezekile bengifisile kwenda umusic nababe. Okay. So mina ingoma nababe at least I'm looking forward ukuthi now eSwatini kufuna ngithole babe mshikishi. Yeah. Gorilla Man. Yeah, Gorilla Man lapho ngidabe ngicetsile lapho. Ngivakala. Yes. Ingabe mhlawumbe usitwa ngubani ku record nokonke financial lakhe imali. No, kude lo ngisitako ngaphandle kweligigi lami ngiyazabalaza lapha nalapha. Yes, ngiko lokunye lokuyi-challenge lokho because if ever ngifuna kwenda ingoma kufuna ngize ngimele imali ihlangane. Yeah, until ngiyorekhoda. Yes. Okay, 22 minutes after there is na T-Boss Lingonyane mfana Dumane Mankonyane. Isikhathi 23 minutes after the mhlawumbe Maswati sakusekela njani?
Ngasothi lamahle kwekucala ngicela ukuthi ningifollowishe. Nangabe ninawo ema-events, ningangibita inombolo yami ngishido emoyeni, ningangibita ngi-entertain. Mina-ke angingaduli kakhulu. Ya, ngiloko lengingakusho kwanyalo. Then nangabe ukhona lo-ofisa ekusebenzisana nami, akangishayele asho ukuthi ufise sisebenze kanjani. From producers, writers, even nabantu labenta emafilimu nani, because content wise ngiyadithemba. Yes. Mhlawumbe ukuthi ungibhalele ingoma khona ngibhale ingoma kunelathi la ingoma mhlawumbe uma sengibhadala kanjani ngayo. Ngakhona ubhale ingoma. Ya wena nje ngakubhalela ingoma ibe yakho. But mina kufuna ngibe ne-percentage. Yes. Yes, because kufuna sibe registered and stuff, because this is a brand. The business. Yeah, this is business. It's not like we are doing this for fun. Yes, this is big kahle. Yes. Ngikhasa khothi boss. Bonga mina madam. Khona le nkinga le khona angibhalele